ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ فجر تاريخ السلام عليكم اليبدو ميريس بدل كلي فجر تاريخ مثل سلاغ برنامج كايكو هذا مثل سلاغ مهار أورغون من جنس تمدا عيسى عليه السلام جواها كايكو ميريس برنامج كوري جنگستباني الشيخ عبد الله جميل الشيخ عبد العزيز هذا أورغون من مريم عليه السلام ملي بيوداغ النبي عيسى عليه السلام جواها كدكمو أورغون من مرا تفصيل كون أورغون هي وني قرآن كم بيواها بيان بفا كتاب بهيك تون أورغون من واها كدكا فين أورغون ميوغو أورغون بينو مني مي علم وري تاريخ علم وري ميواها ك بيان كورا غوتا ديتريغا يا كورا كون نظر هينغالا هذا نظرات في أحسن القصص مصنف ليوبا فاوني هذا مي وران دنيا کے نظر کا وران حیران کرنی واہ کے مریم علیہ السلام ان قوم من کریمتی وی کنتو کے واہ کالگون تنکول فہد بابان کالگون اے کورین کالگون کیا دینن එකමනාය එකුග කනීසාග මසක්කෙක් කුරවවා මුන් ගෙන්දෙවි අදි එහෙම් බේකල කුළුවි එයි අල්ගොන මෙ යූසුෆ් නජ්ජාරේ මි කියනි එයි හගීගතු එකමනාය කෑවලි කුරුමන් හමජෙහිපාවා මි බේෆලෙක්ගේ ගොතුග තාරීඛ් ඉල්මරි ෆහක කොෆමෙ ඔන්න එමිමා එම්මෙ එකමනාගේ හගීගෙන් එම්මෙ කාරින් එගේන මිහක වානි නොත එගි ලව්වාන බේෆලක වානි එකලේගි ෆානෝ එකලේගි ෆාන එකමනා ගන්න බදල්තා ෆෙනි වඩා එන්නවා මේ ඉල්මරින් ගෙතරෙන් ගින ඉල්මුවරින් දෙකේ ගොතුගා එකමනා බලිවෙ ඉනුම ෆහු මේ ඊසාගේ ෆාන විහිවුම හැමය වෙස එකලේ එකමනා ඉකන්තත්තන් හිඟි එහෙනි හෙන් අංහනුන් නවස් හිඟා ෆදා එමිමා එගොතන් එකන් හිඟාකම වණීවියා එම්මෙ කාරින් එකන්තත්ත ෆෙන්නාන මීහෙක යූසුෆ් නජ්ජාර් යූසුෆ් නජ්ජාර් මිකන්තත්ත ෆෙන එහෙන්නමස් එකලේ ෆාන එවාහක මරියම්ගේ අරිහ අස්සවා කනු කෙරේ කෙරිවඩා නුගෙන්නේවි එයි හගීගතුග එකලේ ෆාන ලෝබි ෆුළුවේ අදි ඒක ඉතුරුන් එයි තුහමතක වුන් එක ශීගෙන් වේ එහෙම එකලේ ෆාන මේ කස්තු කරෙවි එකමන කායවනි කරවවා එහෙන්නමස් මරියම් අලයිහි සලාම් ගේ අරිහු ගෙවාක දන්නවා කඳු කරුණ එයි එකමනාගේ හුරි තක්වා වෙරිකම එකමනාගේ හුරි සාලිහ කන්තත්තුගේ සබබුන් යූසුෆන් එහිවලා ඉන්නවා එකමනා හගීගතුග මි දරිෆුළු යූසුෆර් නිස්බෙක් උරාක බෙන්මෙන් වානක අදි එයි ගෝස් කමෙක් කමුග යූසුෆ්ගේ හිතවස් අරමුන්දී එමිමා එද්දුවහකු එවාහකත ಹಾಮ ಕುರವಾನ ಗೊತಕ ದೇತರೇಗ ನೋತ ಎವಾಹಕತ ಬದಲು ವಮುಂತಿ ದಾ ಗೊಯ್ ನೋತ ತೊಬಿಯತಂ ಎನ್ನ ಬದಲ್ತಕ ಬೆಹೆಗೊತು ಯೂಸುಫ್ ನಜ್ಜಾರ್ ಬೇನು ಒಳುಂ ಫಿಲ್ವಾಲ ದೆನ್ ಏಕಮ ವಿಷ್ಣುಮ ಫಹೋಗ ಏಕಲೆ ಫಾನ್ ಸುವಾಲ್ ತಕೆಮ್ಮಿ ಹುಷಾಳನಿ ಮರಿಯಂಗೆ ಫಾನೆ ಒಶಕಾನುಲ ಗಹೆ ಫಳಾನ ಹಿಯ್ಯೆ ಅದಿ ಅಮ್ಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಮುಡುವಕೆ ನೆತಿ ದಂಡಿಂ ಹೆದೇನ ಹಿಯ್ಯೆ ಅದಿ ಹಮ ಎಹೆಂ ಬಪ್ಪೆಯ ಕಾನುಲ ದರಿಫುಳಕು ಉಫಂವಾನ ಹಿಯ್ಯೆ ಮರಿಯಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಏಕಮ ವರಂ ಹಿಕುಮೆತ್ತರಿ ಜವಾಬೆ ದೆವ್ವಿ ಏಕಮನ ವಿದಾಳುವಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಗಹಿಂ ಉಫೆದ್ದೆವಿ ಒಶಕಾಲಾಗೆನೆ ನೂನೆ ಏಕಲಾಂಗೆ ಕುಳದುಂವಂತೆ ಹಮ ಎಫದೈ ದಂಡುವೆಸ್ ಉಫೆದ್ದೆವಿ ಏ ಗೊತ್ತಶೆ ಎಫದೈ ಇನ್ನೆ ಒಶಕಾಲಾಗೆನೆ ನೂನೆ ಆದಮ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಉಫೆದ್ದೆವಿ ಬಪ್ಪೆಯಕ ಅದಿ ಮಮ್ಮೆಯಕಾವೆಸ್ ನುಲೆ ಎಹಮ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇರಾದ ಕುರವಾ ಕಮಕ ಕುಳದುಂವಂತೆ ಯೂಸುಫ್ ನಜ್ಜಾರ್ ಅವರ ರೀತಿ ಕೊಮ್ಮಿ ಜವಾಬ್ ಲಿಬಿಚ್ಚಿ එන්නමස් ඒ කෞම්ගේ මීහුන් එකමනා දේතරේක කන්තත්ත කුරාන ගොතකා දේතරේක එකමනා වරන් හයරාම අන්තරිස්සුයි එමිම එකමනාගේ කෞම්ගේ මීහුන් කබූල් කුරා ගොතුගා එකමනායකි සෝලිහු අලි එකමනාගේ බප්පා ෆලකි සෝලිහු සාහිදු සුහුදු වෙරි බේකලේ අදි හැම එහෙම එමීහුන්ගේ ඉමාමු ඉස්මේ ඒ ආයිලාකි කෞම්ගේ තෙරේග ශරෆ් වෙරි මකාමෙ ලිබිෆාවා ආයිලා එම එෆද ආයිලාක මරියම් අලයිහිස්සලාම්ගේ සවබුන් හුතුරු කමෙන් අතවදානති එකමනා වර බොඩ කම්බොඩ වඩා එනවා එක එන්නමස් මේ වාහකතේ කීවස් ෆොරුවෙන ඉච්චනෝ ෆාලවාන ඉච්ච එදුහකු එකමනා වඩා එනවනි ජකරියාගේ ෆානුගේ අමිකබඳුන්ගේ
කාරිය අල්ගොන් මේ කුරීග වාහකතකුන් අල්ගොන් මේ කියාදී ඔන්නානේ Zakaria alayhi salam dua kurevum ekale gifana darifulaku devum gufaveri khabar libadagate adi kurige wahata gon me kiyadi fonnani Isa gifana Yahya gifana debe fulunge meduga wani timmas to hegge tafatike emima mi Zakaria alayhi salam ge amikabulunge ari hawadagin neumu Zakaria alayhi salam ge amikabulun ekamana biwah mi dannawani ufalum දෙන්නේම මරියම් අලයිහි සලාම් ඉපලා රාඩායනනි මේ අලගොන් විස් දන්නවාල නගල ෆුර්සතිකේ එම් එවාහක මරියම් ගිෆාන දන්නවාලි සකරියා ගිෆාන ගමික බඳුල්ලා ඒ ගොතුන් ඒ කවමුගේ මිහුණා එවා මේ එවාහක එඟුනි අදිහම හැම්මේ ඉබ්නු කසීර් ලියුවනි සකරියා අලයිහි සලාම් ගමික වලුම් විදාලුවේ තිමන්න මරියම් අලයිහි සලාම බද්දලුවා හිදු තිමන්නගේ බඬුගා ඔන්න දරිෆුළු එකලේ ගිෆාන nuwata Maryam Gifanuge banduga ayo darifulaka saida korawa hentimanne ihsas kureve nuwata izzata qadar e zamanuge gota wejje izzata qadar de kamatiman kalmanan ihsas kureve em kommekas mi mikan hagigatuga hisabun qawmuge mihuna egigen diei kommes waraka enos mikan tatton oti wanhana wefa algon menna mikan wara riti kon ingen qur'anu fahum e baade ekamana ufam we wadage gota de උපම් වෙවඩාගෙන් ගොතිගේ වාහකයාගේ අරුන් මෙන්න එබාදේ එකමනා විදාළුවනි යා ලයිතනී මිත්තු කබ්ල හාදා වකුන්තු නසියම් මන්සියා කුර්තුබී ලියුවනි අස්ලු එකමනා දේ සබබකා හෙදියේ බිමුගේ වෙයිච්ච වෙගෙන් දියුමන් එදුනි ඒකතරෙන් ඒ සබබෙකි එයි කවුම්ගේ මීහුන් එකමනා දෙතරේක දක්කාන වාහකයකටකේ එයි අරුන් කුරින් වෙස් දෙන්නේ විහින් දුනිය කබූල් කරනි මරියම් ගිෆානකි husari bayan huha mihaka kaana balla nugen hunnevi bekamulege gotuge ekamana kujjakuli bejege maneki zinege darful ekam ege jawab Allah subhanahu wa ta'ala fahun ekamana yangawani kamana gawmuge mihun na dannawashi timam mihuri wahakanu dakkana durbulegene inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya ekmana ege jawab ege fahu Allah subhanahu wa ta'ala e jawab devumge zimma ofullevi mammage ungugo e kuta kujjaku e jawab devwani ege hagige kiya devwani inni abdullah atani alkitab waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa asani bis salati waz zakati ma dumtu hayya annaki Allah ge alakimoe timan kale faana foiddeviye timan kale faana nabiyye mi huriya ichche bayan ko devvi Allah subhanahu wa ta'ala kamakan irada kurawa ifkama waliwe ekamen hingani emme furihama gotuga الشيخ إبراهيم أحمد هذا شيخ عبد العزيز حسين أدي أستاذ موسى نزارغ واهكيغا يوسف النجار واهكي إشارة كوري مالغون هتنغرني عيسى عليه السلام غ نسفلا بهغتون كومسرك واهدا كالون اي ور مهم كمكي حقيقتوغ مي واهكت فشگين ميها حساب دايروغ ايبه بلا انولا ديون اي هرانگل كومنومني ايميما عيسى عليه السلام بلايروغ اكليك فانكي سيد المسيح عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه adi mi bani israelunge emme fahuge nabiyya bani israelunge tereng e fahuga nabi bekalaku wada enugonnawan namfulaki isa laqabaki al masih kunya nota lobi namege gotuga mi kiyani ibnu maryam ade mi ekalek faanuge makambalun ade maryam bint imran nisbekon ibnu maryam kiya ulekam miwani sabaki ekalek faanaki bappeka nula Allah Ta'ala ge qudretterikam duniya wadagen bekalaka wative Ibrahim Isa ge faana Yashur ge namu wes nankifa hure ege maaneki hagegatuga ikhlas teri farate adi injiluga ekalek faana Yasur ge namu wes nandefave kurin algon ishare kuri Yashur ge namu mitaga Yasur ge namu tafate kuda ade Isa alayhi salam ki Allah ge alen adi ekalang rasula ekalang kalima fulu me kit rasula age nabikama rasuluka nimme ma sahiba ya mifadai bani israilunge emme fahuge rasula gotan asfawa rasule kit rasula ki nabikama rasuluka nimme rasul adi Isa faana ki bani israilunge tere rasuluka nimmevi rasul ade mi Allah Taala wahi basfuluga wa fadain وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين معنی ادی ekmana hadwa bodkore kalange kalima fula ekalang baawale vi foitta ekmana tedu korve adi ekmana vi iman vi mihunge terenne
den injiluga ekalek faanuga nasawfula behe gotumes algon men mita balalan ebje ade asayidul masih nuta isa ibn maryam ge nasaw bayan quranama nuta ya behe gotun wahaka dakkanama nasora mi fashani yusuf najjaru ge wahaken ekan egotun ebami hun kurani ebami hun gatuga isa ge faanuge nasawfulu kiya ulani yasu'bun yusuf najjaru ge gotuga kama hadage sabaki isa ge faanuge makambalun uluvi midennevi yusuf najjara engagement wegen kama nuta khitba kurawwagen kama ilmu werin faha kurawa fati ei isaag faanagen ala soinnemge kurin kurefawa kamikei de miwahakata injil mattage safa ekakum vissa deterege war tafsiluko bayan kurefawa kama qisasul anbiya ga wani bayan kurawa fa al mufassir al hafiz ibn kathir ad dimashqi wani bayan kurawa fa den komme gote vis maryam ge faan ala soinnemu huwa fem fuluga yusuf najjara mi amur korweni ekamana dukonnu levvumashe sabaki ekamana faafe no korwati mi injiluga miwahaka emihun liye hada fure gotuge wahaka alwan mitaga mi bayan korani ade yusuf najjara ki yahudinge zuwane salih warawe bekale kurim ustaz musa nizaruge wahaka mi warabode ishare kurwi ena uluvi tahir effeteri uluvume den ena maryam gafana mi khitba kurvi ehnames furihama kavenye nokora kaman ilmen fa kurani e zamanuga yahudin ga adeki zuwan angen kujjage ahulweren kiben ena gendiuman edun dem midemi hun ekuga diriulem gendiu mi khitba e fahuga onna adeke emi hunge terega ei demafirikamge gulumen emi hunge terega netiye ekan onnen jiheni dem migotuga duwastake diuma fahu ekakoneka ka daswikama balaniye den migota kavinyaka nula firihen kujja geega anhen kujja muddataka uleniye e anhen kujja ge akhlaqu firihen kujja engi adi firihen kujja ge akhlaqu anhen kujja engi jema dande mihin uleniye ei min komme kujja kaves enage ekveriya ge akhlaqu e oti kongotaka e kandatan hunnani kongotaka nangalan engen diumattake adi kavinya fahu ufavere diriulume ulumattake hagigatuga miwahataki mizamanuge me modern society toga waragade dakkawa hake ehme miwahakataki yahudinge tereen lafa algon menna hame genes difawa wahakataki mi ehnames mi kavenya fahuga ufavere diriulumen ulumattake migota me mihum mikantata kurani min ekakoes anikawge akhlaga nurhijjiya mi khitba nota engagement ruligen dakama mi wani mitaga faha kurani demafirikamge gulume amiga terega hingaage nuwane kaman emihum wesama sharutu kofa ove nota yahudinge sharutu terega ekan oti himanafe ade barnaba ge injiluga wani maryam alayhis salam yusuf najjara ku dirulu vikama ehnames ekamana alas wennevi demafirikamuge guluma netikama wati midefaratu ge demunduga evgotaka sekhalakame netiye ekamana alas wennevi mi wahakata an-nubuwatu wal anbiyaga muhammad ali ashabuni weswani bayan korwafa ade isa alayhis salam ge nasaful injil mattagaya injil lukaga bayan wefawa goin mi hagegatuga balalamwa nukta ekamal wana fenani mi de injiluga nasab ganes difa wairu ehenihin injil toga wani eba dukollafa maneki nasabga wahake gotukes dakka fenuwe emme ajab hayraman jehe kamaki nasarainge mi de injiluga nota kristiyanunge mi de injiluga isag faanuga nasafulu tafatu kofa wale boduka war tafaatu bodu gotakashe mi de injiluges miwahaka geneswa wani war bodu farakutake miga aswa wakama fahagave ade min angadeni ahlu kitabin lifawa taketi e lifa wani emihun evves belumen evves tahqiq kurume netikame emihunge amille lifawa defotugaves emihun mi wahagata war bodu tafaatu kofa wakan eye mi angade kamake eba mihun qabul kon iman wani evves hekke dalilen neti emihun beenuwa komme kamakashe adi eba mihunge deenuge mihun e buna komme echen eba mihun qabul koramundani lomara lafe ade taurata injiluga nota taurata injila defutuga ves e kahala badotan asa horikan ei faha korun jekame nota mi zamana algon menna hamiyan aru mi defotaki kule kule eche gotan hada emihun beenuwa huriha kame emihun beenuwa gotaka liye hadafawa defekkamuga miedu buneven eboen ei hagege miharuge injil lukaga isa alayhis salamuge basfulu nota isa alayhis salamuge nasafula behe gotun engeche balakam wanya bunani yasubun yusuf najjar kamuga
ekamaku mi nasawfulu gos emmefo nimeni yahuza bun yaqub bun ishaq bun ibrahim bun alayhi salama hame not ibrahim alayhi salama hame injil mattaga wani ei yusa bun yusuf najjar komga dengos mige iliyazar komga mihin gos tafadu eki hisabun nasabge eki oluntaka ekuga emmefo ibrahim ge faana hame nasab genda komga migota ekale faanuga nasawfula tabawe balala finama mikamga mi de injiluga swarabbadu faraku horikan algon mennan efene misalaka balala kamanya lukaga wani yusuf bun hali kamga ekamaku injil mataga wani yusuf bun yaqub kamga adi injil luge mi lukaga bayan korani natange auladun ge nota darifos kolum wadayannawa bekalekama injil mattaga wani sulaiman ge faanuge dari kolum wadayannawa bekalekama den hame gota injil lukaga wani masihuge kaaba fa kadunnaki rasas kalun nuunkamga adi mashhur mihum wes nuunkamga ekamaku miwaha ke injil lukaga genes wani masihuge kaaba fa kadunnaki mashhur rasas kalun kamga mi tafaatan ebe hure adi miya ku injil lukaga wani daud alayhi salama masih alayhi salama demeduga salis ejjil wakamashe hama ehennames mikamed wahak dakamun injil mattaga bayan kurani isa alayhi salama daud alayhi salama demedugwani emme 16 jilu kamashe ekatiga salis ejjilu anikatiga 16 jil miha bodu tafadata me mihun hadafuri amille lefuri wahaka tawgos ebe hutte hemim mi gangade emihunge wahaka tawge tafatu kama emihunge wahaka ta genes difa huri gottaka achi algon men enge ade mi tafat atu takun eggo kurani kongotaka to mi gag gulumen onnani muqaddas fatega hunnenje sifatan hunnani kon echgato ade mi etasateka million nasoran efutan imawa faittoge halu mi zamanoge huri gotuge wahaka algon me dakani bay fara algon menge mi bay mi hunge khiyaloge wes ega bay wahaka daka dimaya sekundi huluwa leve wahak tan huritive algon mi wahaka dima mi ishare korani hagegatuga ade mi foi badaluko fota goiggoin hada e foittaka ಒಳುವಾಲಾಫವ ಮಿಂವರು ಹಾಮವ ಹಗೀಗತ್ತಕ್ಕೆ ಮೀಗತರೆಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಣ್ಣ ಫೆಣ್ಣಂಗೆ ಹುರಿಯುತ್ತೆ ಮಿವಾಹಕ ಮಿದಕ್ಕಣಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಕೊರವಾಫೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಣ್ಣ ಮಿಕಾ ವಾಹಕತವಗೆ ಮಿತೆದು ಹಗೀಗೆ ಹಾಮ ಕೊದ್ದೆವು ಮಟ್ಟಕ ಇನ್ನ ಹಾದಲ್ ಕುರ್ಆನ يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين مي سورة النمل هيدي هايغدي هيدي هيبناي مانيكي هم كشورم بني إسرائيل قومه ميهم اكنكمه مچ خلاف اورنگه مدوغا දෙබස්සෙෆාවා කන්දත්තවගේ තෙරෙන් ගින කන්තත්ත මි කුර්ආන් එබෑ මිහුන්නන් ඔළුම් ෆිලවාදී බයන් කරතේ අදි හැම කෂවරු මි කුර්ආනකි ඊමාම් වෙජ්ජ මීස්තකුන්නන් ඔය ෆුරිහම තෙදුමක් දෙක්කෙවමකේ adi bod rahmatin me ehwe mi algon me hagegatuga visnadan jehe war muhim nuktae algon men gatuga Allah subhanahu wa taala bawale vi matveri fai kirt qur'an medu myoti mi fotaki bani israelun olwala fure huriya olwalume hagegatan hadade fotake myoti Allah angawafa algon me ekankan qabul koggen tiberu algon men ge khiyala fikuruga bani israelunge e mi khiyal taka nota nasorange ki khiyal taka e khiyal to ki ma rangalu khiyal ta ekama mi goggen algon men hita wadigen dakama vejjiya algon men wani hama afatu minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fatuge ebbekan ima fa fatuge anibeka kafaru abege gotuga algon men wegen dan e mi khiyalu algon men visnam vejje algon men na hamien emihun mi kulala mi රීතිකො දක්කා දීෆවා වාහතකි හම ඛියාලි වාහතේ ගොතුගේ මිවනි කීරත් කුරානේ හගීගතෙන් අල්ගොන් මෙන්න හැම මෙති හාමවේ එංගි ෆාහෙමිය mi hagigata medu visnalaar hagigatuga injiyatuga isaga faana meduga adi maryamge faana meduga asfa wahagata ki wara duru adi dima fushwara wahagata ekkan algon menna mi engen dani mikankan hagigata duruwegen daakan algon menna saabituwegen mi engeni adi waragina kuttan ege kulefa waakam mi engen dani mibamihu injiyuta sharha kurar hawa nafsuge goaluma emihunge amil nafsuge ummitaka maqsudataka goggota badal kofa wa kam sargon menna mitaga fahaga wengen dani ehwe mi wahakatan algon menna kirit qur'anuga Allah subhanahu wa taala bayan koddevani nasoraenge e bastan e dogu basta ekam bayan koddeva ekam raddu devum gotun ad kirit qur'anaki Allah taala ge haqqu basful mi fay bawalevi haqqa gen wadagen rasulege emmacha mi rasulaki haqqu basful nuni vidalnuwa rasule kirit qur'anuga wani isvediya huriha fatege wahakta shamil kurwa himanuwafa mifatuga badalu men nefate gotuga wahaka bayan koddevwafe mifen Allah taala wani rakater kurwafa man Allah wahi kurwi inna hadha lahu alqasas alhaq wama min ilahin illa Allah
wa inna allaha lahuwal azizul hakim mi surat al imran ge fastulas devanaye mi ayatuge maane ki hama kashorum haqqu tedwahakata ki miye adi man allah menui evs ilaha kunwe adi hama kashorum man allah barugada hikme vanta raskalange ade yahudina nasorainna ki eba mihunge foy badaluko eba mihunge foytan oluwafa ben eba mihunge foytoga wa haqiqata forwafa ben ehenkam kirt qur'anuga waraggina kantata tafsiluko genes devwafawe adi kirt qur'an bawa levuni yahudina nasorain kofawa bodete jarimata faalukon anga devuma adi eba mihun tawrata injil badalukore kofawa kuffafata bayan koddinuma qur'an bawa levi faalukan bodu haqiqate dekkemakan angawa man allah wahi qurwa fani ya ahlul kitabi qad jaakum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an kathir qad jaakum min allahi nurun wa kitabun mubin mi suratul maida fanarwana ayen miyatuge maane ki e fotuge ahulu verinne fotun tiyaba mihun wanghana kura kamga vi kantawge tereng gina kantattake tiyaba mihunna bayan ko devwa faalu ko devwu mataka adi gina kantattaka med afu koro mataka timan allah rasula hamakashorun tiyaba mihun gata wadagen fiye man allah hazratun nuraka bayan korani fete hamakashorun tiyaba mihunge gatan atuwejje em mi hagegatuga algon men mi wahaka dakar visnaden je nuktatake algon men nasoraina adi yahudin emihunge fettaka kulefa minwara efettawga genesfawa hagigata khilaf wahakata mieduge mi sekundita qabul kurani mi wara riti echita ekkamuga adi mi qabul kuran jehe wara rangalu wahakata ekkamuga emi mi algon menna hame fonofawa fikuri hangurama ege message ekkan algon men dannen jehene mikan kama meduga algon men visnen jehene al ustaz Musa Anwar adagonu stangol kurejjela ades me maryam ke fanuga haya pula ade kamanage vihamuge kantatta kamedu kantatta te kota balayana ade me jibril fane kamana bidalu man allah ki beskokan ajiz odigamba farate nune heveskamega asbab tak egadange huras amenete man allah wahi qurba fani qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyinun walinaj'alahu ayatan lin-nas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya me maryam suratuge kawisanaya maneki e malaikata vidalwiye tihemme nambes kamanage raskalang wahi kurevai ಈ ತಿಮನಸ್ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ದಾದಿ ಫಸೇಹ ಕಮಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದನ್ನೆ ತಿಮನಸ್ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ಕಮ್ಮನಾಗೆ ದರ್ಫಲಕಿ ತಿಮನಸ್ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ಹರತು ಮೀಸವಂಗಾತ ಫೋನ್ ನಿಶಾನಕಂ ಅದಿ ರಹಮತಿಕಂಗಾಲ ಬಾಹುಶೇಮೆ ಅದಿ ದನ್ನೆ ಮೀ ಅಮರುಗಂಬ ಅದಿ ನಿಮಿಗಂಬ ಕಮಕೆ ಅದೆ ಮೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ekalaange iraada korba eche ekalaange khal korba ekalaange beskama ka iraada korba fina ekama ka amru korbani wahi korbani waashe denga fo ekama bahori ade hame fade ma Allah subhanahu wa ta'ala nimma fa nimma ki nuwata kandawwa fa wa kandawma ki ebbes halige ebbes insanaka ebbes makhluqa badal korone echennu e usul matin maryam surata ka 22 sana ta'un balala fa hamalatuhu fantabajat bihi makanan qasiya mane ki den zaman dawro mungos ederflan kamna bali wende bandu boduwe duwas furen karefa wanikon hindu kamna hurrashun duruga warashaka datur diuma nikote ade ei ekantata sobo kamana ledatu wadaga neviti duwaka bore duwahin kamana bandufulu bodomundi eitive bandufulu bodomuga alamata fennam fashu kamana baitul maqdis du kuraba nikomodaga mistangu lewataka fillema kamana qastu kurevi ekamana bait lahmuga hunnawaniko bihamuga beembaru a ero kamana hunnevi ekanima ekani ekamana boddaata fle durunga nebes miheku ekamana fenna kanne adi finikama hunukamu salam wattaka bendewada gannawane bestane eta kune adi mistangu lewataku salame wadaga gannamugatun nivawe kollane fotikulin hasabe sekmanaga approach hisabakune vihemuga alaskam bodomundi awraka ekamanaga lofulum bes karunu fodu ai ohoremu huriha faratakum bes hitamarikama ekamanikan kamana hisas wadagennevi yogutaki ahliwerinna gaithimage mihunna firinna kembiyunga bawattaka anghanaku beenumane emme muhim wagutu adi ufamba darifla amankama lobetikang hisas koddene tammachaka beenuwa wagutu ehennames ekamana efa debeska member kore fa nuwe libodaganwa ulba darifuluge sababu ekabana intizar kumdani fadhi hai mihriya kam ihsas wadagatmu e imtihanu kurmat wadagatmu kurin mi duniye bake wadaganno ekamana idu wadaga kid qur'an ma Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurba fani فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا مي مريم سورة تيوسنايا معنی کی دیں ادترمتی گا ekамana ವಿಹೆಮುಗೆ ಬೇಂಬರು ಆಸ್ ಜೆಹುಮು ಕದುರುಕೆಗ ಹೆಫಟ್ಟಾಗೆನ್ ಒಶೋ ಒನ್ನನ್ ಜೆಹುನೆ ದೆಂ ಬೇಂಬರು ನಗಾಗತೀಮ ekамana ಬುನೆವನೆ ಸಹರೋಯೆ
මිකන් ජහමු කුරීගා අහොරෙන් මරුවේ හදාන්නති ගොස්වා වීනමය ආදේ මිෆද වගතෙග්ගා මානකී හිතාමා වර්බලිකමා එකනිරකම වගතුගා එකමනාය අමන්නමාංකමා ඔෆාරිකමා හිතරිකන බෙගින්දිය තංකොල තිරියෙන් එකමනා නිදායෙන්ග අදමි අබ්දුර්රහ්මාන් බින් අබ්දුල් ඛාලික් බයන් කරබා පවනි කුරිම බයන් කුරි واهك إشارة كرة مع الله سبحانه وتعالى كتوانا وهي كرة فوي فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا مي مريم سورة के 24 आया माने की दिन एकमना ओय बिमबरे तंको तिरिंग एकमना या निदा गाडियुने खंबडो हितामनु कुरा होशिकमे हमकोशरुन कमना गरस कलांगे कमना ति ओन्नबि बिमबरे तंको तिरिंग फेंगारें ओहेने गो बनी हमजस्वा निमोफे अदियस Allah subhanahu wa ta'ala एकमना वही करबी وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا مي مريم سورة 25 آية 26 آية معنى كي ويرتيا كدركوغا هفا كمنا دمالن حلوالا هوشكمه ايرون دوبه فكا فوري ehori kadurta kamana karyen elene den ekadurka tiyo fengaru fembo adi muunudo lola finikon hinhama jessa hoshikame de ekabana mihek verijjama bunashe hamakashurun ahare meeni rahmanwanta maraskalaage rodhebu nadur ganagene bima yaharen ebes miheka baha dakkaka netime ade irmarin bayan koraba gotuga kaduraki wara faida horiyecche khasakotega viha wagutu anhenage rahim ge baru gada kodin mattaka wara muhim doren ada koddeche kaduraki ade hamme kogumen ke rasulullah sunnat rojwara ke rasulullah sallallahu kaduruge maikama matirikama ade agonmen roda hifa iro roda el mattaka me muhim chogutuga kadur beenu kurma ke lefano agomen mani angawade bafa ade gotu ekelefan hadis fol kor bafa man wajida tamran falyaftar alayhi wa man la yajid falyaftir ala al-ba'i fa innahu tahurun mi Abu Dawud at-Tirmidhi Ibn Majah riwayat kor bafa hadise ईसा अलैहिस्सलाम गे वाहक मिरे मिहाई साहब मेदुकंडाला मेक्वनी इराद कुरबी अमादमा रेवस मी वाहक आगे नुनि मी बैक बदलु उम्मीद कुरम प्रोग्राम रिकॉर्ड कुरी आश्त हसन हुसैन बी अशेख अब्दुल जमील उफद्दी अली अब्दुल अस्सलाम वालेकुम